Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Anjo at taga Nueva Vizcaya. Ako nana, may saakmat amang tartarabay kadag iti drama yo, Mr. Lonely. Ket kayat ko met apay drama ti pakasaritaak. Adda kaayan ayat ko, naanos ken nasingpet. Ngem nakaarami daklata iti pakasairan na. Ket daytoy man ti innak ita, isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Anjo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, Pearl, agawid ako na. Rabin, aginanakan. Narigat matasingain ka. Sika talaga. Itaman pa yakas laga pura kang agawid. Sigod-sigod asyak timang pilpilit kan kang agawid. Ita, sikamot tanti agapura. Wen tadyak kayat ama disturbo ti panaginanam. Aguray ka, ada pa ibagak. Anya day ta. Inton bigat, mapanta iti birthday ti kaopisinaa. Ha? Sige. Sukunan nakto di opisina Orayon kanto. Ariglado. O sige, inakon. Good night. Good night, Anjo. Dito'y kandagos ko ang maturog, Anjo. Masapakan to laangan nga agawid inton bigat. Sige. At damat pa dum dito'y. Isungad da pagsukatam amapan ag trabaho. Agyaman na ka. Talagaan anos ka kanyak. Una, tay ayatan ka. Kan inggatangan ka pa yan iti sapatos mo. Kasta? Ay na. Awanan ti makunakan ka. Oh, kat, nangan kan? Nagmerinda lang. Iso ang mabisinak itin na po'y. O sige, mabiit lang taidasaran ka. Sige, tagpalasak nga ron. Oh, hello, Pearl. Apay ngay mawag ka. Kunak no nakaturog kan? Jack namin makaturog. Isa na lagip kang awagan. Apay, anya ti bagam. Anjo, umay kan, ingka manganan. Babae day ta. Ayan mo, Anjo. Kwa, dito'y balay. O sige, sumarunong kanton iti kusina. Agpudno ka man, Anjo. Adda ka ka di talaga di tabalayo. When mat? O sige, maturog kan, Pearl. Bye. Ay ayatan ka unay, Anjo. Amok nga dan ka ayan ayat mo. Ngam, ay ayatan ka lang na. Di mon panunutin ti sabali a tao. Ti relasyon ta ti panunutin. I love you. I love you too. Oh, rington mo day ta Mabit lang Kita akno asino ti umawawag. Ni Pearl. Sige, sumbatam. Saan? Bayam di tang agring. Anjo, agriin kan. Anjo. Anya oras na ya. Parbangonan. Bumangon ka ditan. Tagar mo sartan. Nagsapa pa'y laeng. Basta bumangon ka ditan. Tagar mo sartan. Diyak kaya't amaladaw ka iti trabaho ta. Sige. Sige, sumaruno ka ni iti kusina ha. Tainak agidasar. Anjo, ada dua babae nga agururek ng kay Jay Labi. Ha? Agpadada na pintas. Asino da? Basta, yung kakitaan Asino nga tadag ita? Pangal daw nga minon. Iso nga awisin da ka siguro nga ag-lunch. Ang mga no chicks mo. Anya chicks asasawang met. Sige, tayo nakitaan ida. Asino nga tayo dagiti bisitak dito opisina? Imposible ada Edna kan Pearl. Anjo? Anjo? Ha? Da Pearl kan Edna. Kasano da ito yan? Apay nga dada dito Oh, apay anak lahat ka. Intan, rumortan. Dinagas ka, tayo tag lunch. Ha? Sige, Anjo. Sumurot kan ko na. Innakon.
Eh, kasano da ito yan? Asino di babae itay? Isu ka di dayjay tay nangag ko ti boses na idrabi. Idi kasarsarita ka iti cellphone. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Mangan takit din. Kan sana dito yung restaurant ti pagsaritaan ta. Ibagam itan no asino dayjay babae. Imbagak matan asaan adito iti pagsaritaan ta. Anya ko mati problema. No pagsaritaan ta dayta abanag dito yung restaurant. Sige, ibagak ti pudno. Adda relasyon mi kini Edna. Anya? Ngam, sikate ay ayatag, Pearl. Isu ka di tay babae anang ko iti cellphone idirabi. Wan, Naturog ka itayan na. wan. No kasta. Awanan ti rumbang a pagsaritaan ta. Ne, timakdar ka matan. Sa lawasaw ka! Ano ko? Lipato mo ti ayan ayat ta. Kaputag breaktan. Ditakan! Kasano da ito yan? Anya ti aramidek. Oy, Anjo. Nakamulang lang kamat di talamisaan mo. Ben? Ay, day takot ngamin, tachikboy ka. Anya ngay ita, diag parikot kan. Pare, ang mga no kaya't mapagsaritaan ta. Sige man, pare. Mabit lang, ha. Batak ti cellphone ko. Sige, batam ta cellphone mo, tagsubli aki di lamisaan ko. Hello? Good news, Anjo. Masikuga. Ha? Masikuga. Positive di resulta. Anya? Urayan ka ije dagos ko inton rabi, Bye. Adan aparikot. Ay na, pare. Di ka agbartag Kontrol ang tinom mo. Wen, basit lang. Kasano nga taytan? Masikog ni Edna. Anya ka mat ngamin, Anjo. Saan aga po tanataar ka? Kat pagidyan ng tidwa abagbahay itibiyag mo. Inbreak nak ni Pearl. Ngam kasladyak maklo. Isuti talaga ngay ayatag. Break na kamatan. Anya nga ron ngay. Kat ni Edna. Masikugan. Di agkalay sa kayon kanid na masikugan. Alangan abay-bay am. Ha? Ngam, saan ko unay nga ay ayatan? Ay na pare. Si Kamer. Ni Pearl at talaga ti ay ayatan. Break na kan ni Pearl. Iso nga ituloy mo ni Edna. Nang runa kat masiko. Ala, uminom ka. Namsaan ka unay nga agbartag, pare. At dapay sarag tayong tumbiga. Narigat tim hangover nga agtrabaho. Ha? Anjo? Pastra kan na kuma. Sige. Ada ka di painas kang naibagam kanyak, Anjo. Nag-breaktan, saan ka di? Pearl, sikat ay ayatek. Saan na ko mga i-break? Diyak ka baalan? Saan ko akayat ti ada ka inagaw na, Anjo? Iso apong manaw kan. Saan na ka din nga ay ayatan? Ay ayatan ka. Ngamjak kayat ti agnanayon ang masaksaktan kan agparikot. Anya ti amok. Numasikog kat di matanday di babay. Tamat maturog kamat gayam iti ayan na. Saan, Pearl? Agkalay satan. Tapno awanan ti parikot. Pumanaw kan, Anjo. Jak kayat ti salawasaw akaayan-ayan. Ay, unay ka ngaminin, aya, anak ko. Taimala ka iti amam at chikboy. Ay, good boy akmat ay day. Ha? Sumardeng ka man.
Anya a good boy. Hoy, Anjaw. Ituloy mo dyan na si Kugam. Madimot ano baybayam. Tatang, Kastag iday. Aday mo na akayan ayat ko. Ngam na si Kugak ni nanang mo. anya? Di kapilitan nga inkalaysak. Ta syempre, pinanunot ko jay ubeng. Kat si kaday ta, anak. Tatang, Anak, tao tayo laeng ngagbidot. Ang sidadaan tayo kuma amang ilintag. anya nga ron ti aramidak, nanang? Kanunungak ti kuna ni tatang mo. Ituloy mo ti babae ana si Kugam. Itakder mo ti dayaw na. Ngamkit day, adda amin kan ka apang ngedang. Nanang, Ay ayatem nga agpaiso ni Pearl. Hanggang saan mo mat amapilit nga ituloy yo ti relasyon yo. Gapaw tanaamuan na lakat nga road ti inaramid mo. Anjaw, ikalaysam ti na si Kugam. Dayta ti kasayaatan. Panunutam anaimbag anak ko. Kat addalataken ka ti pangedang. Agyaman naktaimay ka. Inururay ka at talaga, Anjo. Edna, Saan ka apilitan ang mangikalay sa kanya? Taamok mat nga adamat basol ko. Taamok lang arudan nga adda kayan ayat mo. Ngam tinutupan ka pailaan. Nagbidot tang agpatpada, Anjo. Kat maaklon ko, no saan asyak ti Pilyam. Kat awan ti sabali nga aramidak. No di ti mangaywan iti sikog ko. Gaputa anak ko daytoy. Napatag kanyak. Naragsakak. Gaputa danton anak ko. Edna, Saan ko mat ang nagbabawian ti panakirelasyon ko kan ka. Ay ayatan ka unay, Anjo. Kat aklonak no saan asyak ti Pilyam. in-break na kon ni Pearl. Gaputa di na kano kaya tiyag parikot. Kan masaktan. Anjo. Sige. Tangay masikog kamatan. Sige. Agkalay sata, Edna. Imay kamay kabsat. Kapag sasaritaan tayo kumati panagkalay sa deed na kan anjo nga anak may. Ay ketuwanan Tanay, masikog mat gaya man to'y anak may. Wen, pagsasaritaan tayo no anya ti pamayan tayo. Ay sige agkalaysadan. Ngamnay, ti kayat ko kat bungga akalaysa. Ha? Ti kayat ko kat mabaduan ni Edna iti napintas a wedding gown. Nanang, saan nga importante kanyak data? Tinaskan, makapagkalaysa kami. Ay, sana babalain. Maminsan laang dayto ang mapasamak iti biyag mo. Iso ang masapol a bungga. Ala, nukasta ti kunam kapsat. Sige, haramidan tayaw. Masikakit di mat bakay. Naarte ka. Ay, basta ti kayat ko ti mapatulog. Ken, kayat ko amaarkusan ti arubayan may para iti reception. Wen, kabsat. Kasta talaga ti mapasamak. Kastamoten, amangabang kayo iti banda. Banda. Anya a banda. Dagiti banda ti musikero. Kayat ko ano agmartsa kami amang itulod iti anak mi iti altar kat adamang tukar kada kami. Ani kat, wen sige kabsat. Kas ka matlagraramanin bakit? Ay, sana kinagraramad day talakay. Rombang laang akas na ti mapasamak. Kanday to'y pay. Ti kayat ko, kat saan amatukol ti aklo. Ta sigurado, umay amin akakaaruba nga uray sa anda na imbitaran. Bakit? Na, puno mo ti magbagak Waun kabsat. Isaganaan tayo ang naimbag. Hawan pagdanagam.
Takasta ti aramidan tayaw. Oh, ato ti regalo, Anjo. Ni, nagdakkel ah. Una, rice cooker dayta. Imbagla paglutuan yo. Agyaman kami. Ne Anjo, pare. Agsingsingpet kan, wan? Di kan agsao iti adda kayat na asawan, Ben. Ha? Well, palagi pla Agyaman kami iti regalom. Naragsak apa nagkalay sayo. Anya ti pampanunutam, Anjo. Ni ka di Pearl. Wan. Pudnot ako nam, Edna. Nagbidot ta iti pangatang. Anjo. Saan ta kuman ang nagkalaysa? Ngamin, amangan na sutiyam. Saan? Saan ko asublihan ni Pearl? Di ka agdanag. Sursuruan kang ayatan itinapod no. Agyaman Anjo. Agbalinang anasayat nga asawa kan ka. Kan ina ti ipas ngay ko nga anak ta. Naglabas ti Manu atawan, Mr. Lonely. Nasursurok ni Edna nga inayat itinapod no. Ket saan ka nagbidot anang ikalay sa kenkwana. Gapo ta nasaya at nga asawa, kan ina ti anak mi. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Anjo. Agyaman ak pagayam Anjo, iti daytoy apakasaritaam. Saan ko akanunungan ti inaramid mo? Nga dalangaruden ni Pearl, ngem innayon mo pa'y ni Edna. Pagsayaatan na, tasaan na kan apagan ano ni Pearl. Idinaamuan na, nga dapay gayam sa bali a babae itibiyag mo. Tanuin laban ni Pearl ti panagayat na ken ka, sigurado nga adda ang nagparikot ka. Ala, sapay la kuma, taday to'y abidot mo, kat saanen a maulit pa'y. Kat agbalin ka anapudno ken ni Edna. Sapay la kuma, tagtultuloy tiragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam nga Anjo at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay nga imbag nga oras kada kayo amin.